جقادم پاراستنا مدیا دم باش گودارین هیجا بخلک کینویا برنامه اریا حقیقتی ام جاری کیدم به هورانه دخلک برنامه خوی وی جاری ده امی لسر تیگاها دسلاتداری و ریوبریا دموکراتیک راوستن جبوی کو ام بکار بان تیگاهم به هفدور بنرخینه میوان خلک می وی جاری هوا روزان ستار لگل ما آماده هوا روزان هم بخیر هاتنه هوا روزان ام دربا سپرسی خوی دریزه ده ببن ما بحث کرکو مجارا میوه جاری امیل سر دستلاتداری و ریوبریا دموکراتیک بسکنه جبوی ویجی ام تخوازم وی پرس بکن یعنی ریوبری دو پیشکتنا جوا که دبروله کی چاوا رابویه هون رولا ریوبری چاوا دکارن شیرو بکن tabii ki ریوبری مجاره که مهمش بو پیشکتنا جوا کن çünkü cibak jibona ku kanı be peş bikeve de mecraya xode yani jibo kanı be peş bikeve ریوبری roleki giring dileyze jixod cibakan da yani peşketna cibakan da rola heri sereke yek xo ریوبری adnıcı tişten ku intaj dike yani üretim dike avayaye eğer ki ev jdeste cibak evere girtin cibak ne kanı peşketina xo vek heyi berdavam bike çünkü dikeve ben venerina hezen ditir hezen juda jbuve ke ji mesela dama cibak bu xob xobere vedbe yani ریوبری dama deste cibak ede cibak bu xob pirsireken xo çare serdike pirsireken jiyani pirsireken cibaki embejin vek ditir yani pirsireken de her ali de kuder dikevin cibak bu xo ba pirsireke xo çare serdike o peş dikev yani peşketim evji bu xore peşketinek cidditine fakat dama meyze dikin ev dama kuj deste civakan te girtin civak dikeberev şeki avarte yani bir pirsireken civaki rurbrudumene Amina kaveji dikarım bidin bir derketna deslatları zaten ev usaçedi be mina kambejin roja me iro de jbu civaka kurt mesela anne roja necem batıştajiyan dikin minak ev çend salın mesela jbuna ev civak xabre ve nebe her daim zahtek servehe mina kanve her davuji mina kambejin işte Bakure Kurdistan'e girtina şaredariyan heye gel yani irada xo hilde bijere ama devlet çidiki jbona ku ev civak bu xabre ve nebe yani jbu nizane be xabre ve be yani xabre ve nebe pirsirken xo bu xo çare serneke tim mudayim muhtacı devlet de be dare devlet tim mudayim jbu ser civaki bide meşandın mesela tim mudayim kayyim atayindiki yani zilame xo dişini em dibinin lüve dere pirsirek her diçe grantır be yani ev tabi ne jbu Bakure Kurdistan'e genel yani jbu Gişti Kurdistan'a juse u genel dünya edece pirsirek naha asdaki pircide tejiyan kırın jbu ve ke jemdibinin dama ریوبری dest civakete girtin pirsirek derdi kevin hole ama dama civak bu xo pirsirek dama ku civak bu xo xabere vedbe peşketinin pircide ji buxaretine mesela minaka işte bana deme peşten bersi var yendisem verin ve müjare mesela Atina hey yani minaka ve heri berbicav le beramberi persa heza demokrasi kani bulber xobde ama irada civak eli vur hey yani civak bir yara bedestini yani vur devlet tünne yani divali de mesela hem lehemberi zor desti lehemberi talane lehemberi her alide yani pirsireken kuder dikevin rebaze heri asli heri esası xo ریوبری ujbu civakan nabese nabe çünkü hebu nabe durde hebu nabe ریوبری ve de yani eğer ku deste civak ریوبری vere girtin bu çaxı ev civak bu köleti rubrudumine çünkü edi namadıkare darbare xo da bir yar bistini hebu nabe dike ve xateri yani bak şut ben yani bak hebu nabe edi namabek beredimeşi çünkü darbare ve de henek hezen ditir bir yar destini tabi evci dehele ev habun bir şekilde azatna peşketine xo ne peşketine bejin yani peşte çuna xo bir şevaze köleti bide berdam kırın
Divir de jî bêguman yani ciyekî de köletî hebe lê derê peşketin jî çên habe. Her bir pirsgirêk hebin û her car jî ve xwe nakokî navbera civakan de jî derxîne. Ji ber wê yekê rêveberî aîdî civakê ye, yani tiştekî aîdî civakê ye. Zaten tamam bêjin rêveberî, rêvebirinê tê yani ji rêvebirinê tê û yek viya jî dike civak bi xwe. Mesela deslatdarî çi dike? Deslatdarî îdare dike. û îdarekirin jî çi ye? Ne ji bo civakê ye yani. Yani klikek em bêjin kulmek insan ji bo berjewendiyê xwe îdare dike yani. Yani divir de rêveberî nîne. Ji bo navê jî mesela em dinirin tim û dayîm pirsgirêk hene. Divir de tabii noktayekî girîng meriv lazim e bêje. Mesela rêvebirina civakê de. Çünkü roja me îro de ev mijarina pir tên nîqaş kirin. Mesela rêveberiyekî çawa. Serokatî mînaka evê dabû. Filmekê bi navê Efendiya Henguluska bûyî navê bû. Mesela wê derê destlatdarî heye. Destlatdarî yani wek tabii pir xemilan dine jî yani. Destlatdarî pir xirab heye, pir nebaş e, wek canavara zaten nîşandane. Ew tê têkbirin. Piştî ku tê têkbirin yê ku dikeve şûna wê çi ye? Aslında destlatdariyekî nûtir e yani. Destlatdariyekî dîtir e. Sanki bir de çi tê fam kirin? Yani ew xirab bûn yê ku wana hel diweşînin başin sanki. Ama aynı tişte yani. Yek diçe yek dikeve şûna wê. Ji bo navê mesela deman bahsa rêveberiyê dikin aliyê wê demokratîk mesela gerekî em pir cidî bigirin dest. Ji bo wê jî mesela de taybet aliyê çareserkirina yani rêveberiya civakan de çareserkirina pirsgirêkan de mesela kîjan rêbaz tê hilbijirtin? Rêbazên destlatdarî an rêbazê xweserî yani rêbazê kîjan yani. Mesela evana pir girîngin çünkü vê mijarê de pir tevlihevî heye. Yani mejiyê insanan da mesela çoğu yani vê mijarê de şilobûnekê yani. Ji bo navê lazim em vana tabii ki zelal bikin. Yani fark et navbera wan da çi ye? Em bêjin yani tiştên ji hevdû cuda çinin gerek bana jî ew bê yani bê tahlîl kirin. Çünkü eger ku ev nê tahlîl kirin bi rastî ve tam nekanî be ew bê yani. Em bêjin mesela çi qasî kar jî were kirin, ket jî were dayîn ve nikanî be rêveberîkî rast derbixîne holê hen mînakeve jî ew de hen yani dîrokê de pir caran jî hatine jiyan kirin. Belki mînakevê herî somut herî dawî işte sosyalizma pêkatê de hatine jiyan kirin. Lê derê jî yani mesela orada jî şoreşek çêdibe ama ev pirsgirêkên civakî wê çawa bên çareser kirin. Mesela civak wê çawa were bi rêvebirin. Yani civak wê xwe çawa bi rêvebe divan mijaran da ji ber ku aliyê zihniyet de destlatdarî nehatiye derbas kirin. Mesela xwe hilweşand yani. Hilweşiye. Mesela nikanî bu çareserî bi xwe re bîne. Tabii mînakeve pir zêde henin. Ji bo wê jî mesela divî alî de bana olsa diben ya işte rêveberî yani rêveberiye civakê û destlatdarî lazim em ji hevdû baş cuda bikin. Divir de mesela pirsgirêkên civakî çima derdikevin holê. Mesela meyze bikin çünkü we pirsgirê rêveberî ji bo civakan çima giringe. Hatta ku destlatdarî derneketiye pirsgirêkên civakî bi rastî jî pir zêde tune nebûye yani. Mesela pir zêde çê nebûye. Pirsgirêkê civakî kîngî derdikeve holê dema destlatdarî pêş dikeve. Çünkü destlatdarî ji bo berjewendiya kesimekî tane ji bo xwe esas digire. Yani civak dibe çi? Civak êdî ew nabe yani. Ew îrada civakê a ku xwe bi rêve dibe tê ew kirin. Yani destekî tarî diçe ser civakê. Ji bo navê yekê jî civak dema ku nikane derbarê xwe de biryaran bistîne, derbarê xwe de mesela yani xwe çawa bi rêve be dema ku ev ji destê wê tê girtin zaten tim û dayîm bi ew re dimêne yani vekirî dimêne. Mesela destlatdarî ji ber ku xwe rêxistin dike tim û dayîm êrîşî civakê dike. Dema êrîşî civakê dike tiştê ku derdikeve holê çi ye? Civak tê kölekirin. Mesela tê kölekirin û daxilî sistema destlatdariyê dibe. Tabii ki civak hember biya pir berxwedaye yani. û mesela divir de mesela ji ber ev pirsgirêkên ku dewlet derdixîne
پر پرسکریکن جدا چی دردی کهون یعنی مثلا هم آلیک که ده لبرانبری دستلاتاری جواکان برخودای پر مثلا ایریشین قبیلان چی بویه عشیرتان مثلا لبرانبری دستلاتاری پر زدل برخودانه هم جی tabii ki dama erişen cüda denser civaki aliye manevi de aliye maddi de per aliyan da civak per zarar namazın dibine mina kenvi roja me iro da per zede yani mesela cehki de hember civak ki dama eriş per zede dibe ev civak ne kane peşketine haberdan beki mina ka civaka kurt cubona ve emsale yani çünkü tüm mudayim be şerre rubruye yani erişen rubru dimene Jberve ekeci encam eve de perskrek her diçe grantır dibe. Yani olsa kurtasyam dikarın bana bejin. Hava rozanım derbas persa koy dereze de bibin. Peşketina desladari civak edre le peşya perskrekin çava vekir. Perskrekin yani perskrekin ko derketina hun çavat karın şiru vebkin. Evci müjareki per giringe burasti. Çünkü roja me iro da em bevere rubru jiyandıkın yani. O em zaten hedef armanca me serekeci em duxwazin xob rêvebin yani. Hani hemû mesela me hemû derde me xwe rêvebirine yani. Ji ber ku ew ji dest me hatiye standin. û tabii ki dîrokê de jî bi çêbûna destlatdarî û hiyerarşiyê ve ev pirsgirêk heta roja me îro hatiye û civakan jî elbette hember vîya pir berxwedaniyên mezin jî kirine yani. Devlet her car bana veki barbar veki yani çava veki yani tüm talan dikin yani usaji xwastiye nişan jî bide fakat drastiye xwe de bana hêzên ku naxwazin ji alî destlatdarî be werin birêvebirine dixwazin xwe birêvebin û hemberî destlatdarî rabûne ji ber ku dema rêveberî ji destê civakê tê standin tiştê ku li ser civakê pêk tê çi ye zext mesela zordari, metingeri yani bana bir şey var ki tunt liser civaketten peşkısın tabi dürok edeci roja irodaji ev hinaji heye roja me irodaji hinze de tejiyan kırın eğer ki hani dıvırdan ve dikarın bejin eğer ku revberiş dest civakene at baslandın mesela avka köleti peşnet ket yani mesela insan abike köle insane köle kine insane kuni karın khobre babben yani İnsanın ku irada xwe ji dest hatî standine. Yoksa mesela dîrok edeci taybet Roma mesela minaka bey herî têdayne. Mesela Roma'ya da bile insan tên köle kirin ama artık ev köleti dibe köletiye ki ev yani bu köleti diki artık yani çünkü artık çi dibe veki ev têda kurtandın yani şahsiyette insanda. Jiber dama İnsan revberiye civakê ki ji dest hat standin irada ve damane mine tudikane her tiştî pê bidekirin yani. Ji xwe destlatdarê divî alî de herîze de kar dike ser disekine û tiştê ku herîze de ser civakê disepîn ji eviyayê. Mesela metingerî pir pişawazekî kur tê jiyan kirin. Mesela insanın metingeh yani insan ku di metingehan da jiyan kirinan binerin mesela aşık dijmine xwe yani. Mesela çi qasî axu welatê werê dagir kirin jî hember vîya refleks nîşana de bi dijmin re dibeyek. Yê ku wê dagir kiriye pê re dibeyek. Mînaka vê dîrokê de pir zêde heye. Roja me îro de jî em van rastiyan re jiyan dikin yani. Ji bo navê yekê jî mesela ev dihêle ku civak bê îrade bibe yani. Herî zêde vî alî de meriv dikane bêje. û tabi bi vê re me got yani mesela bi vê re denga civakê xira dibe. Pirsgirêkên hundirîn her diçe zêdetir dibe. Em bêjin aliye maddi manevî di her aliyan da yani pirsgirêk her diçe zêdetir dibe. Çünkü çi ye me got tim mudayim zext li ser civakê heye. Tim mudayim zordarî heye. Civakekî tim bi şer re dema rûbirû dimene aliye ahlakî de aliye vicdanî de mesela pir aliyan de xirabûn ciyan dike yani. Van pirsgirêkan re civak rûbirû dimene dîsa em bêjin navbera kabileyan aşiretan em bêjin klanan da pirsgirêkên ku tên ciyan kirin ew jî bi vê vegirêdayê. Yoksa dîrokê de mesela em bêjin klan kabile bi hazaran salan jiyan kirine. Ama bi derketina destlatdarî bi çêbûna devletlerê ev klan kabile çoğa dibe ama ev dibin yani nakokî navbera wan de derdikeve.
bir de jî meriv dikane hani vê fan bike tabi dîsa mesela daliye evke de jî daliye fikrî de jî zihniyet de jî mesela her civak mitolojik xwe civaka xwezayê de jî hebûye devletê re jî mitoloji yani mitoloji her hebû her civakekî jî heye çünkü civak xwe bi wan mitolojiyan tarîf dike ifade dike yani divir de jî mesela van mitolojiyan jî meyze bikin bi rastî mitolojiyên civaka xwezayê de çabûn yê destlatdarî de çabûn pir cewd û cuda ne yani mesela civaka xwezayê de dema basa mitolojiyan dike xweza zindiye, kevir, dar yani her tişt zindiye yani. Mesela pir zêde nakokî di navbera wan de tune. Fakat dema işte bi çêbûna devlet û destlatdariyê re mitolojiyên heye em binerin tim mudayim şer heye, pevçûn heye yani xweda bile olsa ne yani. Hani mitolojiya Gilgameş yên ditir ji dema meriv dixwîne meriv bana rastî baş fam dike yani. Tim mudayim pevçûn heye, şer û pevçûn heye. Bana jî tabi hinek ifada vê yani. Usa kurtasyan van dikarin bejin. Dîsa mesela dîrokê de mînaka dedin. Mesela işte çêbûna devletê hani berî mîladê 5000 sal. Berî mîladê 3000 de mesela çêdibe yani 5000 sal dîroka devletê heye. Mesela çêbûna işte bajarê Urukê işte şahsê Gilgameş mesela kralê yekemîn Gilgameş'e dur de jî dema meyze dikin dur de jî mesela pir ev çêdibe. Mînekên bêjin li wê derê devlet de ava kirin zaten çîroka Gilgameş çîroka devletê devlet çawa çêbûye işte ji jêrê ji Arabistanê ev tên kabîle tên ji jor de jî bakurê Mezopotamya'da de jî Hûrî tên yani divir de mesela ev çê dibe yani nakokîya bajêr nakokiya işte çiya yê gund yani mesela ev nakokî divir de dest pê dikin û vana artık diçe bi pêvajoyê re her roja me îro mesela wek nakokî bajêr û gundî yani pir bi şewazekî giran heta roja me îro de jî ev pirsgirêk tê jiyan kirin mesela bajarî û gundî mesela mêze bikin civaka herî azad kîjan civaka gund e ne wisa çünkü li wê derê sînor tune heye civakbûn li wê derê heye ama bajarê de çi hene bajarê berê jî demam dinerin derdora wan bi sûran rehatî pêçandin û bajarê de hani çanda wê jî cuda ye çünkü bazar li wê derê heye sûk heye û derdora sûkê de taybetmendiyên ku şekil digire çi ser xapandin heye yani ticaret heye cê ticaret hebe xapandin heye yani mesela civakê de jî her daîm ew tê zanîn yekî tüccar be belkî jê bawer nekin çünkü pir derew dike yani şahsiyet ku jî şekil digire ji bo navê jî mesela ev artık dibe sebeba nakokiyên sereke nakokiyên yekemîn bi vê awayî derdikeve û zaten ji vê yani hemû pirsgirêkên civakî a ku derdikevin çavkaniya xwe nekî jî ji vir digire bana wisa kurtasiyam dikarin bêjin yani yên nav sînora de yani sûra de yani Sûrê devletê yê jî derveyî sûra dimînin mesela binerin hatta dönema netew devlet derketin jî mesela jiyana qasrê heye yani doğa sînora de jiyana qasrê heye zimanê wê bîle pir cuda ye û derveyî qasrê hene yani civak û devlet jevdû pir cuda ye yani çanda wê jî pir cuda ye tabi bi netew devlet ev sînor jî artık hatin rakirin fakat em vir de jî vê dikarin tam bêjin yani nakokiyê sereke divir de çêdibe işte devlet û civak cevdû tê cuda kirin yani cuda dibe devlet dibe tiştek civak dibe tiştek zaten nakokî pevçûn hemû serbe esasî derdikeve mesela civak tim û daîm êrişî çi dike êrişî wa sûra dikin dixwaze biya hilveşîne çünkü ne tabiata civakê yani li wê derê ye tekel heye yek dest heye yani hemû nirxên civakê destekî ku dest datîne ser heye lewma civak tim û daîm êrişî wa dera dikin hani dîrok zaten şerê wan ve dagirtiye mesela devlet tim û daîm vana me gotiye tim wek barbar pena sekiriye ama ye barbar asla xwe de kîjane yê ku di hundirê wa sûra de jiyan dike çünkü ew dest datîne ser nirxên civakê yani va cudabûna lazim e em baş bibînin yani ez kurtasî vê dikarim bêjim heva rozan ez xwazim vê pirs bikim civak di rêveberiya cewherî de çima îsrar dike xwe bi kîjan şêwazan rêve dibe ez bêjim mînakên demokrasiyê ku hatine jiyan kirin
di dîrokê de meriv çawa dikare şîrove bikî. Gelek. Ev mijare me zaten hemî hani nav hev de jî niha hani me gotiye tim mudayim civak emberî van destlatdariyan tim mudayim şerkiriye berxwedaye yani ji vê daxwaziya xwe rêvebirine tu caran dev ji ber nedaye yani nexwastiye hinek din civakê birêve bin ji bo navê civak her daîm li hember vê berxwedaye daxwaziyê xwe rêveberiya xweser tu caran şûn de nedaye. Mesela de ev de jidama meyze bikin minak kabile aşiret roja me îro de jî ji xwe pir zêde henin mesela de eger tu dixwazî demokrasî fan bike tu aşireta meyze bikî yani mesela aşiretên ku tabiye ku ji rê derketin ez behsê wê nakim aşiretên resen yani aşiretên resen yani aşiretên ku bi rastî xwe parastiye em ew wan meyze bikin yani rastiya wan binerin mesela disiplîn biryargirtin yekbûn döndüre ve civakê de pir xurt e yani disiplîn mesela pir ev pir xurt e mesela hemberî êrişên derve xwe parastin aşiretan da pir zêde yani vê rastî em dixwazin bêjin civak bi şêwazê qilan qebîlê mayînê de aşiret mayînê de ısrarê ve aslında ısrarê demokrasî ye ısrarê xwe rêvebirinê ye çima dewlet tim mudayim êrişî aşiretan dike ji ber ku dixwaze li ser civakê zext çêbike yekbûna civakê perçe bike civakê bê parastin bihêle û bi xwe bide giredan yani rêveberî ji destê civakê bigire ji bo navêyekê jî tim mudayim êrişên wisa dewlet dike tabi civak me got yani her roja me îro jî taybet rojlata navîn de em dinirin ew hîn pir zindiye her dere dünyayê de şêwazê aşiret hatiye jiyan kirin ji Amerîka bigirin heya Avrupa her derî de heta Afrika jî yani her derê ku însan lê jiyan kirine şêwazê civakî bi şekle kabîle û aşiret bûye û ev jî tabi hani ji ber taybetmendiyê xwe ev e yani hiyerarşî tê de tune herkes wek hevdûye yani herkes wek hevdûye kesek ser kesîre bin kesîre nîne yani hani wekevî döndire civakê de heye ji ber wê yekê jî ev wek şêwazê civakî hatiye jiyan kirin û roja me îro de taybet işte hem rojlata navîn hem jî hinek cihên Afrika mesela başûrê Amerika yani li van derna de hîn jî ev şêwaz heye yani ev tabii ki me got esasê xwe ji ew ê digire yani xwe rêveberiye de ısrar ew xwe ji vir digire yani çünkü vana yani mesela ev aşiretna civak yani tim mudayim ew ji bo xwe esas girtiye yani li hember rêveberiyên biyanî rêveberiyên xerîb şûna ku serê xwe bitawîne tim mudayim hember vana berxwedan işte car caran bi şêwazê hilkişandina çiyan nav daristanan yani ve koçber jiyan kirin her alîde yani vana girtine ber çavê xwe fakat ji mafê xwe rêveberiya cewherî dev ji ber nedane yani tim mudayim dibe de ısrar kirine ani mînaka wê koçer hene mesela heta roja îro bile koçer henin yani mesela devlet de nas nake yani devlet nas nake destlatdarî nas nake xwe bi xwe birêve dibe yani vana heta roja me îro jî bi şêwazên pir xurt henin yani belki mesela hinek civak henin tê nas kirin hinek jî nayên nas kirin ama heye mesela Avustralya heye işte li Afrika heye işte em bêjin li başûrê Amerika hene yani pir cihanda aslında ev şêwazê jiyanê heye mesela devletê kabul nake red dike yani red kirin ji ku tê işte bi îrada ku ez ê bi xwe birêve bibim bi vê tê ji ber ku şêwazê kabîle aşiret şêwazê pêşketinê civakî ne yani hani civak xwe bi wî şeklî bi nasname kiriye hebûna xwe bi wa şêwazê parastiye ji bo navêyekê jî civak baş dizaniye yani xwe rêveberî çi ye destlatdarî çi ye ji bo navê jî mesela pir kur de yani zanebûna wê di vê civakê de pir zêde heye civakên taybet kabîle û aşiretan de yani dizanin eger ku rêveberî ji dest wan biçe yani xwe rêveberîn ji dest civakê biçe dizanin wê bin köle nasname xwe wan da bikin ji ber wê yekê jî ew ê qebûl nakin yani destlatdariyê qebûl nakin û şerê xwe parastîne her daim jî dikin û roja me îro de jî zaten eviya heye yani hêna jî berdewam e dîse mesela ve got mînakên demokrasî yani em bidin me gotiye berê mesela pêvajiyên hani kevin de her dere dünyayê cê ku civak le heye şêwazê çêbûna civakan bi şêwazê kilan kabîle aşiret e her derî de wisa yani
Tabi yani mesela dama edi aşiret derbastı be dikeve pevajoya gel buyne artık perskireka eveci derdikevi yani perskireka revberiye derdikevi çava mesela bere hemi aşiretin aşiret revberi kohaye her aşiret revberi kohaye her emek kohaye o her alide yani bir yarın hündüre civakede bir yarın parastine bir yarın perskireka civaki çare serkin elmühim yani her alide ev civak bir şey aşiret perskireka kohaldiki yani revberi aşirete fakat dama ev çedibe yani artık aşiret kabile hecmar zededibe banosaten navhev dikeben çünkü koçberici prizede çedibe divi ali de artık pevajoya gel artık aşiret derbastı be gel buyun çedibe yani mesela minak civaka kurt per aşiret dedehene ama hami geleke yani milleteke mesela ev usadibe devir de deslatlarıcı zaten he. Şu deslatlarıcı he yani çünkü artık dama hani pevajo derbaslı ben hecmar zede ben devlet şehri çebiye deslatlarıcı cevabıya elmiyim devir de artık dama gelci yani civak dikeve pevajoya gel bu ne dikeve pevajo yani naslama gel bu der dikeve peş üç yakı pisleke revberiyeci bir şahsen cüda der dikeve hole evci çoğu da be minakave heri den naskırın Atina'ya mesela. Atina'ya dur deji yani mesela demokrasi bu hoji pebeki Yunaniye. Mesela işte mana veçiye gel bu hob revebe. Ne bece aşiret bu hob revebe. Bece ki gel bu hob revebe. Mesela peojo Atina'da işte çar aşiretin sereki hani. Çar aşiretin cüdane ama edi jber ku derbede pir insanten lüvederi ticaret peştike ve bağlı herkese gittik şimdi insanın cüdatin yani her deri de dibe naben da kışandı ne yani derbede pir insan jikom diben edip ve grede hani hündüre civak edeci guartın tejiyan kırın dibir de artık o aşiret dise tabii ki rola kohe ama edi aşiret de derbas kırın ama aşiret derbastı ve çüteke ve şuna ve artık mesela işte ku intaj dikkin yani intaj yokuşu ve demokrasiye mesela elbederi civak persilek yapma buhani kaçtaki işte agora hene duvan agora yanda civak hamite tevlidi be tevlini kaşandı ben bir yere xo derdik yani minakan bejin işte şerheye komutanı ki tayin dikin bejin te komutanı bir şeri dikarej görevci bigre dikare erkci bir de yani mesela her alidi yani hamu persilik enjiyani de mesela bir şekli roleki giring dileyze ye Atina jbuna ve giringe fakat Atina'da çeye mesela tam koleti derbas ne kiriye mesela lüvedere mafejnan naydayın yani jinvek vatandaş şamolati nayditin dise ev kesen koş derbetin bana veki köle den deskirtin jberuye ke yani tam hamu civak ejber ku naxe navxo tam demokrasi hem ne karın bejin yani fakat nabe devletçi yani bu bercevendiya klikeki yani em bejin ke kulmek insan ser civake bir yer nas dene bir xo yani devlet tünne civak bir yere xo distine divali deji minakeki demokrasi yani hani minakaya kimin evyayım devir de mesela evçi zinet ki çoğu peştekhini mesela demokrasiya ku Atina'da peşket yekemin mesela liser deslatları o liser devleti yani deslatları o devletçi kabul naki vak dijbertiya ve peştike ve çünkü megotiye ceki çanda aşiretle hebe yani çanda aşiret serdesti kabul naki zubzu yani hani kabul naki çünkü şevaze jiyana ve kebe jberu ekeji deslatları o devlete kabul naki yani dijberi ve devlet o demokrasi tişten tersi hevdune yani devlet idare edike mesela demokrasi brevedi be yani fark olan divali de pir zedeheyim ya diyemin cevval mesela taybetmendiğin revberiye aku hani civak ev taybetmendiği ki civak yani civak via peşkıs diye vere herkes evde be yani ve çandaki nikaşı çandaki civina yani yekes bir yer nasdine hamu civak rudine nikaş dikin ki can baş ve ev pekti yani ev
dibe binga parlamentoyu yani yani dibe ali de rol ki giring dileyze revberiya cevheri divir de çi dibe artık vek demokrasi tevlibuna hamu beşinci vaki bi demokrasiyere hamu beşinci vaki tevli dibin ve edi ev bisazi dibe ve her roja me iro deji evya hatiye yani tabi minaka atina dedin fakat minaka ve prizede henin yani hani civak kenditir deji henin mesela libe deri pir cihanda işte demokrasiye rast revberi helbijartın salane helbijartın dama peyus biş görev girtin erk girtin mesela kesin kuteyn helbijartın mesela civak ne cudane hündüre civak edene yani ne ser civak erene mesela bejin revberiya kud bin benerina demokrasi de be dibeçi artık herkes tevlini kaşın politik dibe yani ne tenecbuy beşekiye hamu beşinci vakit tevlidi ben tabi evya pır tişten giringin yani mago ya pır minaken ve hejmar cihanen pır hanen mesela nahat yeni bisandın nahat ne bisandın ye atin açmayam dizan jber ku atin bisandın diye ama minaken jubili veji pır zede hane yani hani pırcan bejne mesela başure Amerika işte le pırcen bakuri Afrika rojlata navin yani minaken ve pır zedene پر جاران جواک خبره و برنامه کن کارماتی هنم تفکرین جواکی هنن طریقات عشیرت آوان همی میناکن خبره و برنامه یعنی هم بر دستلاتاری خو پارستی hani diyor ki merve dama mezhebe ki pır zengin yani pır zede minake ve hene fakat çiğ natini bisandın jber ku natini bisandın diye amne karın bejin tünne heye ama natini bisandın yani hani dibi ali deji lazım enver rastiye bibinin kurtasyan bandı karın bejin hava rozan em derbas pirsa xoy reze de bibin di cihana roja me iro de demokrasi çawati desgirtin em ve çavat karın bigrindes jibo çare serkirina pirskirêkên civakî demokrasî çawa dikar bi rola xwe asayî rabe ez dibêjim divê mijarê de hûn bikaribin narîn bidin baş kerem kin tabii em her basa bere dikin roja îro lazım em insan bas bike ji ber ku hani pirskirêkên îro em nîqaş dikin lazım e çareserî ji divir de em deynin yani hayana minakên ku me dan evet dibêjî yani hani dîrokê de revberi çibu demokrasi çava farka xodani hole yani bana mehne ki baskır yani devir de mesela demokrasi çiğ ku nabe deslatlar perseken civakire rebe nake zaktu metingeri nas nake yani nas nake yani xobere vedbe eviyayım fakat rojame irode çava dibe mesela şaştı mazıntin kirin yani çima mesela demokrasi ve devlet bir caran xo demokratik penase dikin mesela ye serukomar ve vezir besar yani devlet edici xo dikin wan mezedeki mesela tim odayı bahsa demokrasi dikin ama tu alakon bir demokrasi üstüne çünkü devlet ve demokrasi nabeyek yani ama çi işte meciye civake de olsa kapandırak çekirine ki sanki devlet dikane demokratik bibe. Devlet demokratik ne be yani? Çünkü ser civake yani ser demokrasi xabre xistindeki. Ser tünekirine civake xavadaki. Be lazım em bebinin yani. Em bizanbın jbona beji yani hani perspektif sereke devir de derdik ya zaten. Mesela dama usa de tevliye fikrin perspektif civake ne çare serkirin. Perspektif civake her diçe kurtur dibe. Sebebi devir de. Yani revberi dese devlete de hiştin. Mesela nahaji pir caran perspektif derdikevin civak perspektif xo çare ser nake. Çünkü dice mahkeme, dice polis, dice asayiş yani mesela bu perspektif hal nake. Perspektif çare seriye perspektif devlet erede hele. Ma devlet perspektif aburi çare ser bike. Perspektif ekoloji devlet çare ser bike. Zaten niye ku va perspektif grand ki devlet bu xoye. Yani jbona ve mesela hani perspektif yani avya yani civak rastici eğer duhaze ev bebe yani perspektif xo çare ser bike
zanebuna koy politik hişyarbuna koy ahlaki yani bana lazım zindî bigire yani buxa pisleki xo hewlbide buxa pisleki xo çareser bike çünkü cê çareserî evyayê mesela pir caran em jiyanê de jî pir dibêjin yani demokrasiyê de çare xilas nabe bi rastî jî wisa yani her pirsgirêk birêya demokrasî dikane were çareserkirin çünkü cihê çareseriyê civak bi xwe ne devlete hem divê alî de jî ew lazim e em bigirin dest minak bêjin demokrasî dema pêş dikeve demokrasî dema xurt be meselen civak dikarin pir bi coş û kelecanekî mezin jî li hember destlatdarî şer bikin zaten demokrasî tê çi mane çanda demokrasî çanda li hemberî her cure êrîşan îrade berxwedanê yani îrade yani çi îrade nîşan dide yani ev mesela hani minak herî dawî işte bendava tişrîne bû herkes şopan mesela civak dizane ve bombayı serte barandın ama civak mesela teslim nabe yani ev ısrara xore ve biriye yani bir elde lazım em baş bibinin fakat na işte ev tabi minakın yani hani minakın herkesi de artık zihniyetek daha bakırın zihniyetek çedik yani demokrasi çi ser insan da zindi be ev dara kapandın ku devlet çekiriye işte demokrasi sanki 5 sala careki biçin raya xabedin ki yeme breve bibe behel bejerin ama demokrasi ne kutu kesin kutu breve behel bejeri demokrasi ev kutu xob breve be yani mesela dibi alide ev maske saxte dadıxı berxodaniye kuçe dibin li beramberi destlatdarî li beramberi şer û tundî her alide yani wa maske wanî saxte hemiyan dadıxı xwarim vir de heval mesela ev nokta pir mühim yani mesela ji bo roja me îro xeteriya herî mezin ji bo demokrasî çi ye ji bo rêberiyên cewherî devletê tê yani devlet û destlatdariyê ama devlet çi dike demokrasî ji xwe re dike qilif minak dema Amerika êrişî Iraqê kir goçi ez demokrasî dibim wê dere demokrasiya ew çi bû hatta niha jî ev 20 çend sal sere derbas bûye 25 sal sere derbas bûye hatta niha jî ew civak nehatî ser şî xwe yani ma demokrasi demat bejin demokrasi kuştu ne tağla ne barbartiye yani ev aslında ev pratikê de tiştê ku derdike ve rûyê rastina destlatdarî yeri ama demokrasi şu kadar dike maskeyek saxte yani hani rûyê xwe rastin ji bo ne ku ve şerê viya şu kadar dike qilif armancı çi aslında armanç mafê civakê a xwarê ve birî ji ortê kirin yani bir rastiyan baş bizanibin yani bir noktada mecê me gere zelal be yani devlet tüccara nabe demokrat yani devlet nabe demokrat yani me nabe xafne xoda jî belki dubare jîkir çünkü devlet li ser nirxên civakê xwe ava dike yani li ser nirxên civakê li ser hebûna civakê xwe ava dike ji bo naviyekê jî esas mesele wê çi ye dijbertiya demokrasî xwekî serdema demokrasî dixwaze civakan bixapîne sanki tu meyzevekê niha her serokê devletê bahsa demokrasî dike herkes dibêje demokrasî sanki hemî demokratin ama rastiyê de me meyze dikin esas pirsêk hemî dûr de derdikeve yani gel tune yani civak tune de ortede ji bo navê jî bi rastî li beramberî modernite kapitalîst demokrasiyê rastin çi ye farka ve danîne holê ew taybetmendiyê bê ku xwe tevlî dike întaj dike meselen li beramberî her cure zordariyê li ber xwe de viya gerekî em ço yani tim mudayim em vê biparêzin yani ji xwe roja me îro de pirsgirêkê herî serekê pirsgirêka demokrasiyê pirsgirêka xwarêvebiriyê yani niha jî mesela divê alî de hişyarbûn nav civakê de pir zêde pêş ketî hani ma baye jî meriv dibîne û tevgerên gelan jî ava dibin berxwedaniyê gelan jî çêdibe bana tabii ki girîngin yani hani vê zanebûnê ava kirin û viya pêşxistinê de demokrasî pêşxistinê de ev ya girîng e eger ku wisa be li beramberî devlet û destlatdariyê demokrasî dikane hemû pirsgirêkan çareser bike ew hêza ve heye yani ama gerek işte ew hişmendiya ku devlet çi ye devlet çiqa civakê yani irada ve ji ortê ra dike xwarêvebirî ji ortê ra dike gerek ev ya jî şewazekî baş were dîtin
hani minaka evci medabu ye sosyalizma pekati devir de mesela jber kurasiye devlet ne hadditin mesela sistem helveşiyor. Mesela bir sistem hareketin rekabeti. Yani bir sistem kapitalist re sistema işte sosyalizma pekati ket rekabete yani hoşsa tünekir yani. Yani bir sistem mermer nake ve rekabete mer pere tekoşindeki. Hani var aslında gerek ki en baş bibinin dise mesela sosyalizm be demokrasi pek naib. Viajı hani rojama euro diyeceğim hani nikaş veji pirzede henin yani servana jem çen nokta duhazın bejin devir de heval sosyalizma pekati yani cerbandına ve encam evi giring çiçeği bun yani hani bir tecrübeyin giring çi megirt dersin giring mederxist avana tişten giringin yani han tecrübe ekliyor dere hat bir deskistin tabi jberku sosyalizm pekati hel ve şia diye sosyalizm bin kef diye ev nerasta yani sosyalizm hatta kucuvaka ve sosyalizm jübehe yani sosyalizm çi esası xoda sosyalizm revberiye civaki civaka be yani ve her daim bu xazibe xabre be her daim ve noktada ısrar beki şu kadar rojama irodeji mesela pir sazin civaka sivil henem mafen murovan mafe kemnetevan pisreken revberiye xojihi pisreken netevi her mühim yani her alide pisreke jin pisreke revberiye her alide mesela ev henin yani evanat den nikaş kırın ama pirsirek çapkani xoşçku degre jber ku devlet bana tüm mudayim tapsan diye tüm mudayim tapsan edihati nokta ku bitaqi yani hani jbona ve ekeji derbaskırna ba pirsirekan ancak ve zeminej ortaya kırne be pekandı be kurtasyan ban dikarım beje var rozanam duxazım ve pirs bikim yani droja me iro dijbo çare serkirina pirsirekan لگوری و تکوشینی کی چا gerek diki giringe tabi mesela ama o perseri karez dikin çare seriya veji lazım hem deyinin avya giringe zaten maguti roja iro da em serva mujara per nikaş dikin çünkü meji per ala kadar diki em serji tüm daim nikaş dikin yani mesela jbo meji yani hani jbo civaka kurci jbo gelin Kurdistan'e gelin rojlata navin dünyaya da tabi yani perslekin per ciddiye ku menhajı wana reskir ev perslekna per ciddi tenjiyan kırın roja iroda çünkü mafe mrovan jorta atira kırın mafe jnan jorta atira kırın mafe revberi des civak ati standın persleka abori persleka koçberi yani her ali de perslekin per ciddi tenjiyan kırın edi megutiya edi devletinde tapısan diye edi hati hala takandı ne yani cevak tabi ember via takandı ne nabe mesele bu xore xistin kirne veçedi yani bu xore xistin kirin çünkü edi pergal bu xoji bitişti fam kiri mesela na pir derin dünyaya da minak işte yekiti Avrupa heye mesela Avrupa ji pir şerkir Avrupa ji şere cihan düyemin de yani milyona insan hatun kuştun yani David editin havdu kuşna ve çareseri için abi çıkırın yekiti avakırın yani. Mesela Amerika yani xoveki nabanda demokrasi nişan da elbet ne olsa yani Amerika bu xoji zaten herkes öyle dibine yani çıkası hezo sermaye desteği çent kesada kombiye usar civake çıka civak bu ne derdakhinin yani. Mesela Mars'e kolonya inşa dikin füzya dışının silahın çoğu inşa dikin bir yapay zeka mesela zeka çekiri robotan mesela çoğu civak olsa duhazın puç bikin bana hami hani lö dere tekirin yani bu rastiyaj lazım hem bebinin yani brasti rojama iro de civak bu ne derketin aslında tünne bu nere rubriye sistem jibetişti dibini man mego yani avana hanin jubona beji mesela sistem juduhaze hinek aliyan da tedbiri xobistinin İşte mego yekiti Avrupa işte Amerika hendek canda komün meclis hatna bakırın parlamento hene senato hene vesaire yani per aliyan da eve çekirne fakat bana Çin'e devlet eve gire dayını liseci yani irada gel dise zayıf etedi irada gel prezident de nine yani hani Avrupacı belki per caran minaka demokrasi Avrupa dedayın fakat emdibinin Avrupa'da yani şahslı peşe civak orta tirakırın ama şahsıcı bir irade yani mesela hani per imkan derfet jerete edayın fakat civak tünne yani
و او شخص جی مثلا او که امکان در فرد وره داین جی جواک تو نبه او فرد به تنها خود چی بکی yani دیسه دولت دبت اگریدن yani تشتي نوسا هنه و فقط چی هی مثلا سیستم مگوت یا با راستی جدی بینه ایده دزانه اوسا نکاره جیان بکی çünkü civak به روشه قبول ناکه civak لهمبر بیه برتک نشان داده جبون اوه که اوسا به هندک تشتان به yani گوارتن به گوارتن اوسا به دخوازن امر خوشی دریج بکن demokrasi راستین چو پیش بکه bana جی mühime yani mesela memnaka başvuru Amerika'da hani tecrübe nusa mesela Brezilya, Arjantin, Küba işte Cenusa yani Hindistan, Afrika mesela var Asya'da yani Afrika'da ve deredi yani revşen kutenj yankırın rengarenk buna gelen hem Aliye Baveri de hem Neteven Cuda hem mesela derketne jinan avkası edi avbe yani mesela hareketlenmek dinamizmek ketye hündüreci bakı ev tabii ki giringiya demokratik bunu her ruj daha zedetirdi ki yani çıma gerekli demokrasi peş bükeve yani rastya civak edama merv mezedi ki tıfam ki ku gerekli demokrasi hebe yani hani devlet edi emne bejin amri xo tamamdı ki ama edi nemadik hani haber devam beki hani ev derdi ki hole Düverde tabi rojdata navin de ji minaken bejin pirsveke devlet mesela işte mesela Filistin, İsrail, Irak, Afganistan işte mesela Kurdu Türk, İran, İsrail yani bana kokyan çikriye bal edi pir şiddet zede kuştun zordari pir zede zede kiriye jbonaviye ke edi te famkırın ku devlet aslında derbeyi şiddete, derbeyi talan, derbeyi perskrikan tıştaki civakan ranayını. Jbonaviye gece aslında ceku her izede ihtiyaç bir demokrasiye aslında ev mekanlarına. Mesela serokati yani jbonaviye minaka işte konfederalizma demokratik, demokrasi radikal ban peşniyerdeki jberku perskrekli ve dere pişavazın heri kurt dejiyan kırın. Tabii ki derketin ji ligur perskrekan perskrek çıka kurbe derketin javka kurtlu be. Yani jbon aveye ki pır avaya giringe yani. Çünkü magot ya persekli bedere kurbuye. Jbon aveye ki tabii ki giringe yani dise divan mekanında bir şey vaze işte yani irada demokratik derhistana peş pır giringe. O tabii ki evne şereki hesane yani şereki zahmet eji jber ku devlet her duhaze zahte çebiki. Zordariye biki. İrada civak ejdest ve bistine nahile civak xobere ve be. Devlet ziyneti xo eve. Yani devletin rojdata nabiyinci pır hişkin. Pır tundun yani zubzu devce bernadın. Lember ya avakırna demokrasi, avakırna xobere ve beri, xobere ve berine be pratik zeka. Gaven giring, gaven piyus abetin, ihtiyacın civak rast tespit kirin, lugor ve gav abetin yani be yani tüm mudayim hilberina zihniyet. Yani Ali zinde lazım merv baş bir fikri o dikeli ave de JRP bersif o rekstan bugün tabii ki hani girin gence demokrasi ve zaten rekstan bugün yani bir rekstan bugün evnabe de tabii model akserokati peşiner dikeşte devlet artı demokrasi çünkü belki bazıları ne bejnen belki daha sağlan devlet ve demokrasi navhev de jiyan bike mesela dama ki demokrasiye be zaten devlet evdi be devlet demokrasi ama civak çıka xobrekstin bike devlet avkasi ve büçük be ama devlet xobrekstin bike civak eğer zayıf bike ve devlet hakim be yani ev mesela tekoşine minak em hani minak em beden ju baştır verfam kirin minak em bejim pirsek civaki derket civak bile pirsek xob çare ser bike neçe devlete yani bere usabu Mina kembejin perskreka bir yare heye. Civak bir yare xo bila bistine yani. Civak bilaj devletlere ne hele. C çareseriye C civak yani civak gerek bir yare xo dival de bistine. Serokati car ki bu civak eve peşine kırı bu. İnen sivil. Nemeja inen sivil. Mesela ev de miraka demokrasi bu yani. Yani irada civak etu derdixine peş. Yani her çeşit yani gazın nine yani demokrasiye. Demokrasiye de gazın nine demokrasiye de çareseri he. Yani divali de mesela gerek
daha zedetir yoğunlaşma yani lihurbuyn gerek çebibe olsa ancak dikane serkeftin çebibe yani bekletir ne mesele ki işte tiştek helvaşı yekteki ve şuna öyle olsa yani müjaren tekoşine ne o yani nakokü tekilevan lazım hani baş merif bazanı bir ulugur ya cibik yani pozisyon kol görüyor bigre hava rozan heger peyameki ve daviye hebe em peyame ve davi bigre müjareme giring bu müjareki per giring bu rastı roja me iro da ji hani hem serva müjarna per nikaş dikin devir de rastı yani heger em duxwazin xebere bebin em duxwazin bin irade em duxwazin azad jam bikin û çaxî rêberî jî em ê dixwe da ava bikin yani hani em ê hêza xwe rêveberî derxîn holê ew jî me got yani bi gazin nabe bi çareseriyan dibe ew jî destê civakê de yani civak xwe bike hêz dikane her tiştekî bike ama eger xwenekê hêz her tiştî ji dewletê re be hele wî çaxî wan da bike yani sekûretiyê jiyan bike ji ber wê yekê zamanê serdema me ne zamanê kûretiyê zamanê azadiyê serve esasê em jî hêvî dikin ban dikin herkes irade xwe rêveberiyê nîşan bide hava rozan hûn mêvanê xeleka bernameya me vê carê bûn ji bo beşdarbûna wan spas dikin spas baş berê gudarên hêja mêvanê xeleka bername me vê carê hava rozan star bû bi hevra em li ser têgeha desthiladarî û rêveberiya demokratîk rawestiyan ji bo guhdarkirina we em spas dikin heta carekê dinê bimîn xêr û xweşiyê de dem baş